Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Danas govorim o jednom trenutku kada sam pogledala sadržaj koji je drugima interesantan. Jedan popularan humoristički kanal. I u prvi mah mi je bio zanimljiv i smešan. I dopadala mi se ideja da mogu sa drugima da razmenjujem komentare na tu temu. I tako je bilo na površini. Dok sam malo dublje imala osjećaj da to nije za mene. Ali nisam dala tom osjećaju da preuzme primat. Zaustavila sam ga i utišala. I pokušala da ga odbacim. Jer moja želja je bila da se prilagodim. Da imam temu. I onda sam probala ponovo. Uzela sam svoj unutrašnji volan i krenula da upravljam. I počela sam da skrećem na drugi put. Put komentara. Put smeha. Velikog okruženja. Velike grupe koja misli isto. I taj put mi je delovao poznato. I neko vrijeme sam njim išla. Ali osjećaj da sam put promašila i da se udaljavam od svoje destinacije je i dalje bio tu. Koliko god da se ja udaljavala, nije me napuštao. I na tom putu sam sagledavala različite stvari. Kako mi taj sadržaj izgleda iz više uglova. I nalazila sam i momente koji imaju smisla. I nešto što je meni interesantno. I pravi humor koji je meni blizak. Bilo je mnogo znakova. I bogato je okruženje. Ali je osjećaj da to nije do kraja za mene. I dalje bio tu.
I onda sam zaustavila svoj unutrašnji volan, zastala i izabrala da pogledam kakav je to osjećaj. To je osjećaj koji mi do kraja ne dozvoljava da idem tim putem. To je tihi osjećaj koji mi kaže nije taj put. Promašila si. Tvoj put je na drugu stranu. I koliko god ga ja ignorisala, on je bio tu. I onda sam izabrala da sebi priznam da sam promašila put. I da ću uzeti to vreme koliko mi je bilo potrebno da odem, toliko i da se vratim.